अहानबदा मरोइबा पाउ कुमजा इंग लिसिंगनी कुन हुमदोइगी मेगी तांग अहुमदगी हौरकिबा कांगलुकी इरांग निंगसिंगदुना थौरम कया पाक्सना पांगथोकनरी बीजेपी लेंगा कसिना मणिपुर पॉलिटिकली सेगाइनरे ब्यूरोक्रेट कांगकोंग चाहले हाइना एमपी बिमोल अकोइजमना हाइख्रे अयाम्बना प्राइवेट स्कूल न हेना लुमना लौनरबसु मफम खरददी गवर्नमेंट स्कूल सिंगदा हेना थाजबा थमनरकले अमदी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे थौरम पांगथोक्रे लेंगांगदा थोक्लक्लिबा प्रेस मीडिया की एडवाइजरी असिगी मतंगदा कुपना खन्नबगी तंगाइफदबा लाक्ले हाइना इजीएमना हाइरे खुरुमजरी ISTV पाउ मीटिंग ताबिरी बपुमनमकपु तराम नोक्चरी पाउ संतोक नपिजरी कुमजा इंग्लिशगनी कुन हुमदोगी मेगी तांग अहुमदगी हौरकिबा कांगलुकी इरांग निंगसिंगदुना थौरम कया पाक्सना पांगथोकनरी कोकोमी की मणिपुर पीपल्स कन्वेंशन येलहो फुरुप की मियोय कयाना सरुक यादुना पांगथोकरे मणिपुर थोकलिबा इरांगना चाही अहुम ngasi सुखिबा असिगा मरी लेनना कोऑर्डिनेटिंग कमिटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी कोकोमिना सिनबा मणिपुर पीपल्स पैलेस कंपाउंड लेबा इबोयामा सुमांगलीला संगलेंदा हौख्रे कन्वेंशन नसिगी मॉडरेटरना इम्फाल कॉलेज की पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट की हेड ओइरंबा AK सेटजिना मॉडरेटर अदुगा कोकोमी की कन्वेनर YK धीरेना चेयरमैन ओइना फमकी मिफम असिदा लमदम असिगी तोंगान तोंगानबा CSO की मिहुत सिंह इंटेलेक्चुअल सिंह येलहोमी फुरुप की लुचिंगबा मते मसक नाइबा म्युइ सिंह लोइना लोइना लांजेनरगा लेरिबा सिंगी महुत सिनबा सिंगना वांगांगलोइ ओइना सेरुक यारी मिफम अदुदा वांगांगलोइ ओइखिबा वायल काती की एडिटर हेमंत कुमार निंगोमबना हाई कांगलुप की इरांग इंडियादा कया थोखरे मियोय कया सीखी इंग्लिशिंग मग चमापन मरफु तरादा कश्मीरदा कश्मीरी पंडित खुलाई पाइबा सिंगना हालखिबा मियोय लिसिंग कया लांजेनखी इंडिया गवर्नमेंट ngakpiba ngamkide हौजिक फाउबा हंजिनदबा लेरे मिजोरामदसु मिजो सिंगा ऑटोनोमस तालकबा कांगलुप अनि की मरक्ता थोखिबदा लांजेनरकपा सिंग त्रिपुरादा लेनरी हंजिनबा ngamdri ओइख्रिबा फिबम सिंग असिदा लमदम असिगी मोरे चुरचानपुरदगी लांजेलकपा सिंग करमना हंजिनगदोइनो महागना मखा तारादुना थोखरिबा इरांग असि चहे अहुम सुरे अइकोइ करी वारेप लौबा लेरबगे मणिपुर काइबा यारोइ कनगदबनी दिहाई अदुबो काइदनबा कन्नबदी करी तौख्रबगे मीगिदी कुकीलैंड मखोगी वारेप ओइरी लॉन्ग लिव मणिपुर कयाम कुइना लाउरगा लाकबा असुम लाउखिगद्रा मणिपुर जियोग्राफिकली अहुम थोक्त्रबसु थमोइददी अहुम थोक्लबगुंबनी मसि करम थेंगनगनी हाइबा वारेप लौमिनफम ओइरबनी हाइकी अखोई चुकाइबा अखोई यखाइ परसे यखाइबा अदुदे मुइना पाबा लबी द लानबा सिलाना कदरे पुन बकी लान को मयाम से कनाना लान नो हारगनी इजाजत दिन ला मणिपुर का मेन सिटी कदरे पुति सुमन सुम थंबनी मणिपुर से हौजिक लालो बसमी इरान से लुसलमना बगी दमका अहुम थोपपा अहुम थोपा सिदा geographical area का अहुम थोपति तौदबसु याय अदु थमोइदी वखलोदी अहुम थोले मसी मुगी पादम खबि सल थमन मसी अकोइना अहुम थोपना थुगाई मसी कमाई थम थिनगदी अकोइ खदसी ले अकोइ कमाई तौरगा सुक्षनरगा करी तौरगा अकोइ इरे पाक कपगमती गाजे मसी दमका वाकिंग कमिटी मसी मंगसक मिफम अदुदा सरुग्याकिबा फुट हिल्स नगा कोऑर्डिनेटिंग कमिटी की कन्वेनर NJ अखुइना हाई इरांग असिना सुम सांगथरिबासी मैतै अमसोंग नगाददी ओजा यामनबननी ओजा यामहलोइसी लुचिंगबा अमगी मखादा पुन्ना चटपा चंगी कुकीना मैतै की मथक्ता लांदारामबदगी हौजिति लमदम असिगी येलहोमी सिंगी लम मुनबा होनरखरे हौजिक अइखोइ मिकअप थोकलसी फुट हिल्स नगा कोऑर्डिनेटिंग कमिटी ना फुट हिल्स जगह सिंग कन्नबा चंगसिले मसिगिदमक येलहोमी सिंगना खुंदाबा फुट हिल्स जगहदा सुगी कैंप थंबा यारोइ येलहोमी सिंगी अयाबा याउतना कुकी सिंगना लंबी सेंबा अदुगा ममिंग थोनबा यारोइ NRC तौगदबने इलीगल इमिग्रेंट सिंग खंगदोकलगा मरमदमदा हलहनखिगदबनी हाइना गवर्नमेंट दा तक्सिन लगा लागले ngasiदी येलहोमी अइखोइ पुनसिनबगी मतम ओइरे पुनसु पुनगदौरे हाइखे illegal immigrants se koi ki lamdigina detect tawga deport tawga ba ha se koi ki demand su yaw ni koi se ye no mi se continuous missing se punba matam yore punsu punga tawra ba ni aduna koi na haidi mudi mayam noi khani India government na koi ki ye no mi singu proxy war sanara le ye se proof kya bi ngai le we have more than enough koi ye no mi sing sinanaw mayam se
अमखत होइना पुनसे हाबा मतमदा अखोई रेली दे लेना मैं पुनलगा अखोई मणिपुर से कदम हो यादे है कि स्टेट दा लेपुगा लेबे है से मयाम की मांग दा है मिफम अदुदा वांगांगलोई ओइकिबा रिटायर्ड IAS RK निमाइना आइखोई मीना हाइरक्लकांदा रिएक्ट तौबा नतबा असेंगबा आइखोई लेजबा रेकॉर्ड अमदी फैक्सिंग खोमजिलगा थंबा चंगी हंदक सु ग्रुप की वारी सानबदा चिंगिलम मैतै निंगथौगी मखादा लेरमदे हाइना मीना क्लेम तौरकपा लई मसिगुंबा असि थेंगननबा एकेडमिक की ओइबा यूनिट थंबा मथौ ताबा लेगनी हाइके Grup memang persiapan berterkar. Kalau aku itu lebih yang itu dari power, persiapan di pas mereka tu lah. Aku nak yang mereka tahu itu. Saya pun dari depan sama nasi yang kami asli persiapan berterkar. Indigenous people macam COCOMI macam si apa common platform mereka dah tahu kasih, tahu mereka react ke apa sahaja. Itu tu si dia sampai kangge we hungry very well legal immigration company the more the illegal immigration family company लांदा लेखिद्रबा अमदी ngasi फावबा थीबा खंगदना लेरगलबसिंग लनाई तहनबा यारोई लेंगांगना अखनबा थौरांग लौखतकदबनी हाइना अथौबसिंग निंगसिंग खुबम सेमगतनबा सागतलोब अनिक्सेल खुंद्राकपम केंद्रगी वांगांगलोई तोंजम सोमोरजिना ngasiगी युमनाम पाटलो चिंगजिनदा लेबा लांदा थवाई थाख्रबा खुंद्राकपम केंद्रगी अथौबसिंगी खुबमदा पांगथोकिबा हाइकत लेकत तंबगी थौरंगा मरी लेनना फोंगदोरकले अनिक्सेल खुंद्राकपम केंद्रना सिंदना पांगथोकिबा अहुमलक सुबा अथौबसिंगी निंगसिंग थौरम अदुदा अयुक अंगन दगी हौना अथौबसिंगी खुबमदा लेकटखे थौरमगा मरी लेनना तोंजम सोमरजिना मखा ताकिबदा कुमजा इंग्लिसंगनी कुनहुमदगी मेगी तांग अहुमदगी कुकी नार्को टेररिस्ट सिंगना मैतैदा लांदाबा हौरकपदगी कुकी थेंगनबदा अमदे कुकी न फादुना हाटख्रबा मरु फावबा फंगदना लंगला लंगजिन खंगदना मांगख्रबा म्युइसिंग इचम चमना लेखिदबनी हाइना लौबा यारोई लेंगाकना मिचम मियाम ngakpa ngamdabadagi isa iromdom ngakchanaba hotnabada leikhidrabasingi lengakna tokfam thokpa khudimak tobifam thoi la nasina maram oiraga mari makong khangdana mangkhraba mioisingi death certificate fawba chahi taret ki matungda pigani haiduna lengakna leithokpasi angakpa fawi cabinet mifam ama famlaga khudakta pifam thokpa death certificate piba yabadu panthaduna leiribase lengaki daita yautaba thoksilni hainasu makha takhi इकोदा यंकमांगदा नत्रगा माइलन पाता नत्र लेताम पुपीदगी हो युमै थादुना लेरिबेसन हाउस सिसु हंजन नंगमदे अखोना करमायना शांति ओइरेना खंदुइनु आईडीपी सिंसी मरम दममदे मखुंदा हंजन नंगमद्रिबगे तंजासदा अखोना मतोक्रमना एनआरसी तौदुनु सरकारनासु प्रजा अखोगी मरक्ता याम समग्न हनबा इरांग लहनबे याबा थौदांग मयाममा यारिबजे याजनिंगदे थोलिबा लामफम सेदा मियोय चनी मया हेना अखोई ग्रुप की ओइबा लेगिद्रब मिकुप सेदा अखोई पुन्ना बाप तमिनदुना अचुम लंबिदा अखोई पुन्ना चंगजमिनबगी अमतोइबा वखंदा अखोइदा टेंशनरिबा मयामसे थमोइसना अखोई थेंगनबम चंगी कुमजा इंग्लिसंगनी कुनहुमदगी मेगी तांग अहुमदगी हौरखिबा इरांग असिगी हौरखिबा नुमित अदुबु निंगसिंगलदुना अमदे इरांग असिना मरम ओइरगा इमालेबागी दमक थवाई थाख्रबा सिंगबु निंगसिंगलदुना ngasi मेगी तांग अहुम असिबो येलहौमी सिंग मिकअप थोकपा नुमित हाइदुना थर्ड ऑब्जर्वेंस ऑफ May 3, 2026 ngasi मोइरांग ngang लेबा इबुदौ थांगजिंगी लाइकोलनुंगदा पांगथोखरे ऑब्जर्वेशन कमिटी ऑफ May 3, 2026 इबुदौ थांगजिंग पाना मोइरांग सब डिवीजन विलेज वॉलंटियर फोर्स मोइरांग सब डिवीजन अमते मचल बिस्तुपुर डिस्ट्रिक्ट ना पुन खुत्समनदुना पांगथोकिबा थौरम अदुदा मणिपुर लेंगा की होम मिनिस्टर सु ओइरिबा बिस्तुपुर एससी के एमएलए गोविंदास कोंथौजम मोइरांग एससी के एमएलए थोंगाम शांति ओइनाम एससी के एमएलए इरेंगबम नलिनी ऑब्जर्वेशन कमिटी की प्रेसिडेंट लैचोनबम गोपाल इबुदौ थांगजिंग पाना की कॉन्वेना युमनाम तोंबना मथंग सिना थौरम मपुसिंग ओइना सेरुक्याखी मिनिस्टर गोविंदास कोंथौजम ना लुचिंगदुना लायोइख्रबा लेखिद्रबा अथौबसिंगी फोटोदा लेसु कतुना इकाई खुमनबा उठखे इबुदौ थांगजिंग पानागी कॉन्वेना युमनाम तोंबना थौरमगी नुंगी ओइबा वारोल पीरदुना हाई ngasiगी थौरम असिना हौखिबा इंग्लिसंगनी कुनहुमदोगी कुकी टेररिस्ट सिंगना येलहौमी सिंगी मथक्ता चथरखिबा इरांग असिना आइखोई मिकअप थोखल्ले हाइबा वाखलोंदा थौरम असे मिकअप थोकपा नुमित हाइतुना पांगथोकपनी करिगुंबा लेंगाकना मेगी तांग अहुम नुमित असिबो ऑब्जर्वेशन तौनबगी फिरेप लौरकपा तारबदे इरांग असिगी हौरकफम ओइखिबा फगाउचाउ इखाइगी तोरबुंग लमथाबुंगदा ओइना पांगथोकपियु हाइना मरी लेनबसिंगी पुकनिंग चिंगसिनखि पालिबा लेंगाक असिना शांति पुरकनबनी हाइदुना कुकी सिंगी अपामदा नेगोशिएशन तौदुना मणिपुर शांति पुरकपदी कैदौनुंगदा याबा ngamloi हाइखि कुकी नार्को टेररिस्ट हाइबदी
돈 문제로 돌아가면 나중에 그러니까 신들을 봐 지금 미국식에 아주 같은다 머니푸르기 가도는 거보다 마신다 모두 따라가기 에코의 감정자냐 에코가 아와비니 아주 론난 지수 무슨 나로에 가겠습니다 이 분들이 아주 그런 돌아간다 그러면 국기라고 테러리스트 Manipuri berkata berarti dalam bangunan, maka pasti kamu kita harus mengutip Malaysia. Tangan kerja harus susu ini. Maitai amadi kuki narco terrorist singi ihogda thawai thakraba maitai athoba singi mafamda Arambai Tengol Unit 19 na senduna ikai khumnab otkre kumja English ni kun humdagi megi tang ahumdagi haukiba kuki narco terrorist singna maitai gi mathakta chatharakli balan asina ngasi chahi ahum bapung fakiba siga mari lenana maitai mikap thokpa numit haina Arambai Tengol Unit 19 na senduna wangkhai angom lekai daleba wall club ki community hall da pangthokpa thoramda leikidraba athoba singi mafamda Arambai Tengol gi Thaumi Singh amasung miyam na haika lekat tamduna ikai khumna kre thauram aduga mari lenana Arambai Tengol Unit 19 wangkai high school gi commander langolba maitaina hai kumja English ni kunhumdagi megi tang ahumdagi haukiba kuki narco terrorist singna yelhau furup maitegi mathakta chatharak palan ngasi chahi ahum mapung fare manung asida yelhau mi furup maitegi thauna faraba ireicha ichil inau kaya thawai thakre aikoi bu thadoklam khraba thawai sing atuki mafamda ngasi leihauri pa miyamna ikai khumna jabani hauzik aikoi yelhau mi sing lingjen manaba tangai fade lairiba miyamgi miu singsu lingjel manabiyo aikoi amato ina lingjel manaraba matam da aikoi mai pakani mikup adubu Arambai Tengol na ngai di haiki अखोगी मणिपुर लेरिबा मणिपुर प्रजा सिंजे हाई तारे अदुगा अखोगी लेबिरिबा एमएलए ओबिरिबा मियाम की मिहुत ओबिरिबा सिंसे मोट मानदबा सेंटर दगी हाइबदु खक चटपा सेंटर द बेस तवे हारगसु मणिपुर से लेरिबा एमएलए हुमफुसे पुन्ना लिंगजेन मानरगदी फना यामना आदगी इंस्ट्रक्शन लागसु अखोइना लिंगजेन मानना लेपा कांददी अखोई माइ पाकपदु ngangoni खले अदु अखोइना लिंगजेन मानदि फावबदी अखोइगा संखिलिबा खोंजंगसे अमना अमा सिंगदनबा अमना तौबदा अमना खुरौ थांबा अमना कैनोमा सिनबदा अमना यंगिनबा अखोइ लिंगजेन मानदबा माइ माइ थोकपा अखोगी इहौसे माइकई अमा इचुम चुमदबगी ममी अमा ताई माना माना पाम्बा माना माना तौनिंगबा तौबगी मो अमा तौवे अदुना अखोई अरामबाईगी ओइनदी अपुनबा अखोगी मैतई हाइबा फुरुपसिना पुलकपा अदुगा अखोगी लेरिबा पॉलिटिशियन सिंग अदुगा एमएलए सिंग सिना पुलकपा नुमितो अदुकांदा अखोई माइ पाकने खले अदुगी मिकुपतुने अखोई अरामबाईना ngaijarisu Patsoi Part 1 Awangda Nongna Sagadaba Multi-Purpose Community Hall ngasi Lok Sabha gi MP Angomcha Bimol Akoizamna urep uyung tamkre thauram aduda Lok Sabha gi MP Angomcha Bimol Akoizam Khundrakpam Assembly Constituency gi MLA Thokchom Lokesor Patsoi SC gi hane gi MLA AK Mirabai amadi Construction Committee asigi President L Dineshwar Moirangsu serukya ki thauram gi manung channa English ni kunhumdagi megi tang ahumdagi hauduna ngasi fawba chathariba irang asina maram oiduna Laikidraba athoba athobi singbu ikai khumnaba utuna minute ani tumina leptuna awabasu fongdoki thawramga mari lenana MP Angomcha Bimol Akoizamna Manipur gi yanglen saru oina leiriba maitai furubna megi tang ahum da thokiba irang aduda mina thaklakpa langda karamna thukibun haibasi angakba fawi maitai furubna lamdam asida khundariba kanglup khudimak amata oina nungsi chanana hingminana bahona duna lakli masida natana thogle birang asigi waroshin ama purakna ba India laingak na ngasi fawba hotna bagi mahuta nakal amada tongsin bagi mawong manba mawongda thabak tawduna leiri loinana India ge citizen amana fangfam thokpa right sing fawba security force sing na fanghandana thamba asimak angakba fawi loinana BJP lenga kasina Manipurda politically segainare bureaucrat kangkhong chahele amade personal relationship fawba mari tatna hale hainasu fongdorakli Same party the Yawminari to Amana Manipur Kani, Amana Manipur to Gairaga, Tony and the Tali, the cabinet minister, Yaura Manipur to Gairaga, separate administration, union territory, Tankala in Italy. Lenga and a Labin, and it will move to the Amana to Gaini, Amana to Gaina, the Nagi Lenga keep position, Lenga keep Philip Sikari, no hang, but the Koibo Mauran, Manipuna in the Sakam, there are not Popivongi, Mukta Ugi, Port de Bocoin. Aduna, political class to Sagaira, bureaucracy to Sagaira in Evandese. Matang Nanakari, Hanadi, society level, the Dumtina, Yarnaba, Nagamasenka cookie, Kane, the Dumoy Paul, Pauna Bama, Maton, Kamaitos again, a peace committee, the same Nagotogi, Posematam to the lay, Handakto Bungam Rabado. Kaya,
थीना सेगारेगे अदुगा हानदगी तौगेना मोइना हाइजन अमित शाहना फ्लोर ऑफ द हाउस वो ngangkhalaineba मोइति हांदे सुमाइ खनब लेबनी मी अदुक सिगिमनी चाही अदुक चमखिमनेना क्राइसिस लोइसनदना नबगी जस्टिफिकेशन पी लेनी नाकल अमरोमदा थौरम अदुदा सरुक याकिबा पात्सोय एससीगी हानेगे एमएलए एके मीराबाईना फोंदोरकपदा मणिपुरदा थोकलिबा इरांग असि कनाना करी मरमगी थोखलिबनो हाइबदो मियामना हंगदुना लागले अइखोइगे लेबा कंजनबा होनबदा ममा ओइबिसिंगना ख्वांगचेट मची लांगदुना इरमदम असि कन्नबा होनबा मथौ तारे कनागुम्बा मियोय अमा नत्रगा कांगलुप अमना इनसिनदुना थबक तौबगी चटनबी थादोक्तुना अमतो ओइबगी थौना लिंगजिन अदुना इरैबाग इरमदम कन्नबा होनमिनसे मियामगी मिहुत अमा ओइरबदी मियामगी याइफनबा थबक तौबा मथौ लोकल एरिया डेवलपमेंट की सेंफम एमएलए की नते सेंफम अदुना असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी अदुगी मनुंगदा सोथादुना लेरिबा मफम अदु सेमगत सागतनबनि हाइबसे मतम मतमगी ओइना लेरिबा एमएलए सिंगना खंगफम थोई लोइनना असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी असिगी हौजिक लेरिबा एमएलए ना ngasi फाउबदा लंदम असिदा थोकलिबा इरांग असिगी मतंगदा वाफम अमता फोंगदोक्तना लेरि अमदि भोट मतमदा मियामदा उच्चाइदुना मियामगी लुचिंगबा ओइनबा थोरगलिबा खुदिमक मतम चाना पारा तंबिबा मथौ तारे हाइनसु तोंगान तोंगान जाति फुरुक कयाना खुंदादुना लेरिबा मणिपुर असिदा चाही अहुम चुपना तंगदु लेतादना लेहनबा हाइबसे कनागी मरानो करीदगी थोखी करमना ngasi फावबा लोइसनबा ngamdribano हाइबसे प्रजा पिकलिबा ngang हौदा अहल लमन फावबना हंगदुना तलाको वाहंगी पाखुम ngasi फावबा फंगबा ngamdri मसिनि अखोइना नुंगांगिबा अदुना ngasiदी ममा ओइबे अखोइगी मतम यौरबनी अखोइ ngasiदी मिगी मतुंग इनबा तोकदसी इसाना इसागी वाखलोन पुथोक्तना इसाना इसागी डिसीजन लौजरे हारगा लेपाक असे अमुक्तंग शांति ओइना तंगदु लेताना हानगी इंगबा तप्पा नुंसी चानना लेबदो पुरकपा ngamnabagi damakta हेन खांचेत मची लांगबगी मतम हाइबदो यौरे हाइबसे इमा इंदोल सिंगदा थमजनिंगी लेंगा की मही तंफम संगसिंगदा लेंगा की माइकैदगी खुदोंग चाबा कया थमलबसु मी अयामन मिराइदुना प्राइवेट स्कूल न हेना लुमना लोंगनरबसु मफम खरददी प्राइवेट स्कूल न ngamdaba thaba kaya गवर्नमेंट स्कूल सिंगना तौरी कक्चिंग हायर सेकेंडरी की महिरोय नोंगमाइथेम प्रियादर्शनीना हंदक काउंसिल न हाइदोकिबा क्लास 12 की साइंस स्ट्रीम दा 15 सुबा पोजीशन फंगदुना थबकना उठख्रे गवर्नमेंट स्कूल की महिरोय न हाइना चौकथोकना लेहौरे मखाताना यूपीएससी एग्जाम थादुना मियामगी सेवा तौना पहदुना लेहौरे हिरमसिगी मतंगदा पाउदम अमा कक्सिंग हायर सेकेंडरी स्कूल सिदा तंबा महिरोय अमना हंदक काउंसिल लौबा क्लास 12 की एग्जाम हाइदोकिब अदुदा साइंस की स्ट्रीम दा 15 सब पोजीशन दा लाक्तुना कक्सिंग हायर सेकेंडरी स्कूल की माई पुरकपद नतना गवर्नमेंट की अवारपा क्या थलब स्कूल दगिसु पोजीशन लौब ngami हाइबा अदुगुम्बा खुदम मसी मिया मांगदा उत्पंगम खरे असिगुम्बा माई पाकलबा महिरो असिना काउंसिल लौबा हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन असिदा महाकना 15 पोजीशन दा मतौ करमना लाखी मसी फंगनब होनबदा मानक थेंगनखिबा खुदोंग चादबसिंग करिनो अमसुंग गवर्नमेंट की स्कूल दा तमलगा असिगुम्बा पंथुंग अमा असिगुम्बा पांदम अमा फंगबा ngamiba asi करमायना फंगबा ngамino हाइबगी मतंगदा ISTV न्यूज दा फोंगदोरप वाफम मयाम पुन लौमिनसी 10 पास तौर मतुंगदा आइसु प्राइवेट स्कूल दा तमनिंगे आइना अदुम हाई आई प्राइवेट स्कूल दा तमनिंगबा फावे अदुम कोवेन स्कूल से आइना खंजरुबदुगा ओइरमिबदुगा आइंगोंदा यामना मयिक चुमना ताकपीबा हाइदि कैसु ताबा लेते गवर्नमेंट स्कूल दा नंगना होटनरगदि अदुम माई पाकपा ngamgani सिदगी होटनरगा माई पाकलकपदुना हेना चावबा माई पाकपा म ओइगनी हाइना आइंगोंदा ताकपीबदो आइना सुमदु लौजरगा ओ मसिदि तौबा याय अदुम कैसु काइद्रा माले हाइना ज्ञान तारकपदगी अदुम होटनजगिबन सुमाइना 15 पोजीशन लाकपसे आई अदुम याम हरावे आइना लाकपसिदा हरावरिसे इथंता नते ओजासिंगना होटनबिरकपा ओजासिंगी निंगजबदो मोइना तौबिखिबसिंगदुगी आइना खजिक्तंग ओरबसु हनबा ngame खनबदा आई याम नुंगाइबा पोए अदुगा मसिगी क्रेडिटि आइबु ताकपि तंबिरिबा स्कूल की ओजासिंग कोचिंग मफमगी ओजासिंग आइबु पिकलिंगाइदगी ताकपि तंबिरकपा ओजासिंग अमदि आइगा इमुंगसिदा लेमिनारिबा मिपुम खुदिंगमक्ता क्रेडिट से पिजागे गवर्नमेंट स्कूल तमइबा छात्रसिंगसे अयामना लेता लाइरा
sel thumgi awat pa leibadagi tamakpana ayamba oi makhoida thengnariba sel thumgi amadi imung manung gi oiba khudong chadaba haidi awa ana kaya ama thengnabaduna makhoida lairik tambadasu apanba oi home da leiraga tamba kaya amasu yawe aduna sarkar gi side tagi makhoigi damakta kari tauragadi satra singse hena phagatpa ngamgani lairik tambada awa ana kaya amasu thengnaraga thoklakpa machang thokpaduna budi hena tungda aphaba achumba tauba ngamba mioi oirakani adu oiragasu thengnariba awaba singdunadi makhoigi lairik tambada apanba oiba dumadi akhoi khwaina tamnariba akhoi khwaina phangiba sigumna satra singi mafam sidasu phanghanbiona haijage ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯁꯤ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯁꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯐꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯃꯥ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯥꯕ ꯇꯟꯗꯦ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 10ꯗꯁꯨ ꯑꯣꯜꯃꯣꯁ 91.7 ꯁꯝꯊꯤꯡ ꯆꯠꯂꯒ ꯃꯥ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯋꯦ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤꯗ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯄꯩꯁꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯥꯗꯔꯒ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯆꯠꯂꯒꯅ ꯑꯐꯕ ꯃꯤ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗꯨꯁꯨ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯟꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯃꯆꯥ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯀꯥꯍꯟꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯗ ꯇꯝꯍꯜꯂꯒ ꯑꯐꯕ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯆꯅꯤꯡꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒ ꯍꯥꯏꯅꯔꯒ ꯇꯥꯟꯅꯔꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯝꯍꯟꯖꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯄ꯭ꯔꯤꯌꯥꯗꯁꯅꯤꯒꯤ ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯀꯣꯂꯦꯖꯀꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯇ ꯊꯥꯖꯕ ꯊꯝꯗꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯕꯨ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯍꯥꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤꯗ ꯊꯥꯗꯨꯅ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯍꯥꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤꯁꯨ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯂꯧꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯄ꯭ꯔꯤꯌꯥꯗꯁꯅꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯇꯝꯂꯝꯈꯤꯕ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯍꯥꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯥꯜꯅ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯌꯥ ISTV ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯇ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯑꯣꯜ ꯔꯥꯎꯟ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞꯃꯦꯟꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯨ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯐꯥꯏ ꯑꯣꯏ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯀ꯭ꯋꯤꯖ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯗꯤꯕꯦꯠ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯦꯅꯤ ꯐꯤꯜꯗ ꯃꯥꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯦꯜ ꯑꯣꯏ ꯗꯥꯟꯁ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯧꯔꯛꯄꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯝꯕꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯀꯔꯤ ꯁꯣꯏꯈꯤꯒꯗꯒꯦꯅ ꯁꯦꯟꯅꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯅꯁꯨ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯐꯥꯎꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠꯀꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯊꯥꯗꯣꯛꯂꯒ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅꯕꯨ ꯍꯩꯅꯤꯡꯂꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯊꯝꯂꯤꯕ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯐꯪꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯪꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯁꯥꯅ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤꯅꯤ ISTV ꯄꯥꯎꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥꯃꯦꯟ ꯖꯤ ꯒꯒꯟꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄꯥꯎꯗꯝꯖꯔꯤꯕ ꯀꯨꯃꯥꯔꯖꯤꯠ ꯋꯥꯍꯦꯡꯕꯝ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ United Nations ki Shaping a Future of Peace haiba paujelda Directorate of Information and Public Relation All Manipur Working Journalists Union Amju amadi Editors Guild Manipur EGM na puna khutsamladuna World Press Freedom Day thoram pangthokre Nitai Pata leiba DIPR Auditorium da pangthokiba thoram aduda IPR Director Dr. TH Charanjit, Asem Bhakta President, All Manipur Working Journalist Union Amju, Khogendro Khomdram President, Editor Guild Manipur Amadi, Press ki Thaupuba Singsu Serugya ki. EZM Secretary ki Thau Supuriba Yumnam Rupa Chandrana, Press ki Chin Mensilaga Miyamda Achumba Pau Yohanba Ngamdragade, Matau Karam na Press ki Ningkha Tamba Ase, Lakadori Bano Haina Hanki. Mahagna Makhata Raduna, Afaba Tunglamchet Ama Semlam Nabahot Nabada, Press ki Thauda Yamna Chawi. Achumba Paudam Miyamda Yohanna Bahot Nabada athingba pibagi tangai fadaba lei adumakpu paudam aduna khunaida akaiba lakadra haiba asisu paumi singna nainaba changi haina phongtoki EZM gi President Khogendra Khomdramna Manipur gi oiriba tangdu leita daba phibam ase afaba maikaida mamai chumna ba honabada press ki thogdang changi numit kharani gi mamangda Home Department na thoglakliba press media gi advisory asigi matangda kupna khanabagi tangai fadaba lakli athuba matamda DIPR Amju amadi EZM na senduna advisory asigi matangda khanabagi mifam ama pangthoknaba thorangli haiki nakal amaromda Amjugi President Asem Bhaktana phongdokibada kumchi chahina ahanba oina DIPR na mapung oiba thogdang loduna pangthokliba World Press Freedom Day ase calendar program oina chahi khudingi pak chauna pangthoknaba thorang paikhat haningi haina phongdoki thoram aduga mari lenana IPR Director Dr. TH Charanjit na haikibada democracy gi yumbi ahumni hainariba legislature executive amadi Judiciary na Constitution ki wangmada thabak tawrakpasing miyam gi mit nakong yahona bahonabada press ki thogdang chauna lei khunagi asoiba sing asi miyam da khanghanna bahonabada press ki ningkha tamba asi mathau yamna tai adumakpu pressing the absolute freedom leite haiba asisu khangminaba changi pressing na loriba natraga hapka doriba pau aduna national security da sokpa furup masel gi marakta pamdaba thoktok thokpa yaba amade yumthang nariba state singi marakta ningai sangdana ba thokpa yaba pau sing fong danaba Indian Constitution gi article 19 gi close to the mayek lana
ꯄꯜꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯅꯩꯅꯕ ꯆꯪꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ Absolute freedom has any institution, any organization, institution organization, rule function organization, institution, function freedom enjoy constitution national security article 19 close to the reasonable restriction morality and decency follow neighboring state friendly relation the guide of Port violence inside the constitution da articles da check and balances to the Sahitya Thokpang Lupna Sinduna World Press Freedom Day ki Thauram Manipur Press Club ta pangthokre Thauram aduda Amju gi President Asem Bhakta Sahitya Thokpang Lup ki President Tongbram Amarjit na chingba Singh Sarugya ki Thauram aduda Stanaleba Pauche ki Joint Editor Nepram Krishna Mohanda Thiam Prem Kumar Award English ni Kuntaru Khutsinna ki Thauram ga mari lenana awardee ki warol fongdok laduna Krishna Mohana fongdokhibada Paumi Singh na wana thabak tawriba Singh Tongan Balup Singh na khangbide Pau ama fong ba yaroi haibana chingba pressure kaya piri Paumi Singh na ithokpasu yadaba fongdokpasu ngamdaba awaba kaya khangli press ki ningtamba haibadu pressure kaya na maram oiraga fangba ngamdana leiri haina fongdokki somdana government chingba somdana fongti yadi haiba sigi ani sigi nasa negotiate tawna kamai to government su yano moi su yano chat masi ni se sa no kya awa su dum boy adinani aina freedom je issue leitri honari thakta ko dum lai sei ka chona ko nei no khamge FOCS Manipur nasu ahumlak suba 3rd May Ningsing Numit JN Manipur Dance Academy Auditorium da pangthokre Bridging Divides for a Shared Future haiba theme da pangthokiba thauram aduda FOCS ki Acting President BM Yaimasaha UMO ki President M Sorojini Laima Manipur Kaithal Nupi Lup ki General Secretary L Memasu Sarugya ki Dr Puyam Rakesh amadi Com Tribe Organization ki President M Haupu Komna Resource Person Oiki BM Yaimana Numit Asiga Mari Lenana Resource Person Singna Fongdogliba Wafam Sing Asin Naina Duna Tangdu Laitaba Purakna Bahonagani Haiki Yana Tunaiba 2023 Methadaki Burkiba conflict situation. Yam Neighbor Awa Sinja Karan Onsugi Hadana for the Madu Matang Kanan and Nazarene Hariba Simba Kanan and Kamasita with the source person or Diliva Kanan and Bilim Wapin Sinse Passenger Equina Karna Tabak Uganda for the Yamatiga Karan Santina Kadagi Habitat. Adumdani Maruana, Londantida, Santi, Oknabagi, Adumba, Kanani, Singjamai Kendra the Ladyba Club Singi Apunba Body Singjamai Kendra Apunba Club Sim Kibakal Loinana Gugi Narco Terrorist Singa Mayok Nabada Laikiraba Atoba Atobi Singi Mafamda Jahi Ahum Mapung Farakbagi Haikat Laikat Tambagi Thoram Supuna Pangtok Minakre Jingamatak Young Learners Club Jingamatak How Ground Pisum Lampakna Senduna Irei Pakidamal Gugi Narco Terrorist Singa Mayok Nabada Laikiraba Atoba Atobi Singi Mafamda Haikat Laikat Tamba Madi Minute Amatumina Leptuna Awaba Fongdopagi Thoram Singjamai Kendra the Ladyba Club Singi Mihut Sing Yauna Pangtok Minaraba Tungda Apunbagi Wakalonda Puna Tabak Tominanaba Singjamai Kendra Apunba Club Same Kre Masigidamak Thau Punaba Jingamatak Young Learners Club ki President Konjengbam Jingkhamna Chairman Amadi EC Oinam Thingel Club ki Oinam Prabina Convener Oina Khankre Hairi Hiramasigi Matangda Singjamai Kendra Apunba Club ki Chairman Konjengbam Jingkhamna Kendra Sig Apunba Body Asina Chaukat Thaurang Amadi Leibaki Oiba Tabak Thauram Singda Puna Thogdang Lomina Bagi Pandamda Semjabani Haiki Ethnic cleansing type ta kuki terrorist singna satharak pa dumba landa duda laikhidraba koi ramdam sigi ireisa sing adugi ningsing jaban numit koi chai hum pharak bagi adunga ba megi tari ahum jiu akoi club asina sinjara kanda koi laisu kat bagi thoramama akoi club asida satha jabani maruina loina ngasi ki tanja asi lojaka club mayam asi ki apunba body ma semjare haire body si mamingna singjamai kendra apunba club haina
ngasi gi nimisida akoi da form tawjare akoi kendra sigi sakot thorang development adu awana taraba mayam sida akoi gi club mayam je punjan jarga da karigumba tawba yaba thodang sing tu lojage Kuki narco terrorist singa mayok na badalay kidraba thoba thobi sigi mafamda chahi ahum mapung farakpagi haikat laikat tambagi thoram Arambai Tengol Unit 37 Singjamai High School na susintuna chinga mathak how ground da laiba basketball ground da pangthokre thoram aduda laikidraba singi mafamda salute pibaga loinana minute ani tumina leptuna awaba fongdoki tungda meira paibi amadi laikai miyam yauna laikidraba singi photo da laisu katuna ikai khumnaba utke amadi Unit 37 gi Maikadigi Thoram Adubo Mapung Fahan Bada Saruk Yakiba Singbo Thagatpa Fongdoki Laikidraba Athobi Singi Mafamda Haikat Laikat Tamba Puwari gi Amamba Tangka 3rd May gi chahi ahum mapung farak bagi thoram Better High School nasu pangthokre New Thumbutong Community Hall Brahmapur Laipubam Laikai da pangthokpa thoram aduda sarugya khiba singna Laikidraba Thobi Singi photo da leisu katuna ikai khumnaba utki thoram aduga mari lenana Better High School gi coordinator Ningombam Sanathoi Maitaina thoglabi irang asina aikoi makeup thoktuna Imalaibaga si kannaba honabada aikoi masel hanna pundriba makai lanfam asi mai pakpagi lambida changsinbada awab oigani haiki Akoi better high school gi maikei dagi haijaning bade akoi se amtang hana pujan gi se je amtang hana mana injen mana ba ma mathau tai na khanjai ba mai pa ke hairga de Micham Siraga Nungaitaba Fongdokpa ex Gracia Pibagi Mahuta Lengak Ama Oibegi Mioibegi Punsi Amadi Lantum Ngakadabani Haibadu Tabakna Utpiu Haina Siva Sena Manipur Pradesh ki President M Tombina Fongdokre Wafamasi ngasi English Kun Humdagi Megitang Ahumdagi Haurakipa Irang ngasi chahi ahum mapung farak pagaloinana Irang asida Laikiraba Singi Mafamda Haika Laikat Tambagi Thoramda Fongdoki Bani Babu Parada Laiba Siva Sena gi office ta pangthokpa thoram aduga mari lenana President M Tombina chahi ahum faraglaba irang asi ngasi fawba warashin purakpa ngamjai loishin ge hairabadi center amade state lengang na khudakta loishin ba yai masigi mahutta miyam da panghai hairaga tauri haibasi heman khare miyam kham thengna ware asiguba phibam asida amana amada hunaduna rajniti gi khudong chaba launa duna leiba matam nate amaromda NRC chatnabagi matangda amana akhang ahi sanaduna praja sing kok ngahon bagi mahutta punna faminaraga chap chaba adu puthokpira u haike NRC tawige tawtige sumiga lalinga madu yena madu tawirano praja sing si amware internet displaced person mayam sing se wangang wi kanda moi thamoi kari shokhi ge haib khanbi oba election lae kaina madu da kari kai tawdu madai do miyam na yadram kanda mi du krai karmahin vote lepto no krai da mai firan theto no adu illegal immigrants sing se kamdong na detect togni karam na deport togni haiba mechanism ma puthopira loire ba hujiki NRC tawda adu illegal oi de law na tawjaga da thabak ne ba dai du da sigli thongna lawna bugi mathau ta de hujik bawda kari ge akoi gi mi yum mai thaba mi hatpa mayam se asgi illegal immigrant mayam se sigi military crackdown tok dirba kari gi no hujik thengmal labne ba nare ledi taw adu yenge ba Tinsit Road Club Amadi Maira Paibi Singapore Sinduna Chingkhai Ching Yaral Patta Leiba Athoba Singi Khubamda Haikaleka Tamkre Thoram Aduda Nongpok Chingkhai Ngakpa 80 64 unit Sanjembam 17 unit Khurai Amadi Laikidraba Imung Manung Yauna Maikai Kayadagi Myokyana Serugyaki Moirang Kampo Union Club Asigi Vice President Moirang Them Surkumarna May Ahumdagi Haurakhiba Ihau Asida Laikidraba Athoba Singbu Chahi Ahum Farakpa Asida Nau Hona Naning Singduna Ngasi Miyam la hika laikat tambagi thoram asi pangthokduna lakli loinana mafam asi khubam asibu semgat sagat na bagidamag Khurai Arambai 17 unit na ngasi urep uyung tamduna matang chahi English ni kun taret fawbagi thoram nangnaba semgat sagat pa hauragani amade handak tronglaubi thogdokta chathakiba terror attack laikidaba asibu condemn tawi jenaba sing lengak na faba punba ngasi fawba ngamdana leiriba asi laibak thibani paliba lengak asigi manungda
amada ama insinnabagi maral thangjinabagi magi group semduna leibagi fibam ama leiba thengnarib asigi mahutta amata oina leibaki khalaga puna thabak tawminabagi ama changi haiki अखोई उजे हाइजनिंग मदी इंडिजिनस पीपल मुद कदोरे मसिद मान अदु तवी आइना अदु तवी हाबद लोइन मक तोंगनरगा काउंटर तोंगनगी मोहता अखोई लाइबिरिबा नागागी एमएलए मैम मिटेगी एमएलए मैम मुस्लिम चिनाउ सिंग एमएलए मैम पुल्लगा सब चाबा फिरे म कंक्रीट डिसीजन म लोग मतम ओइरब्रा हाइबसे थमजनिंगी मरमदि अमन अमद इंजन नबगी फिल्म द लाइबदंग तवी अमन अमद इंजन नबा अमन लान खनबगी मोंग द तव तवी मसियाम नुवाइ जदि अखोई हुजि पामजबदि सब चाबा कंक्रीट डिसीजन म मयाम पुंजन मिनरगा असेंबली कोबियु रिजोल्यूशन लोबियु सब चाबा म थेंगनबियु ngasi thoiba lana si immigrant mitop mian charging thon mana ba se khoi confirm torga leiroi maduna akoina pamjabadi NRC update tobiu until and unless NRC update togdi phawdi census tobiganu sarkar panbir ba sarkar su madu khanabiu Manipur gi apunba saktam thugaina ba honarakibada iraiba kidamak thawai thakraba athoba athobi singi mafamda haika lekat tamduna ikai khumnab utbagi thoram ama masi yaripok bamo lekai community hall da su pangthokre athoba athobi singi mafamda haika lekat tamba haibasida arambai tengol unit 2 yaripok na senduna pangthokiba thoram aduda yaripok maikai da leiriba club organization maira paibi lup sing amadi 80 unit 2 yaripok ki makhada leiriba branch unit singi tengoloi singna serukya ki thoram gi manung चनबा ओइना सरुक याकिबा सिंगना इरैपा की दमक थवाई थाख्रबा अथौबा अथौबी सिंगे थवाइना मपुगी लेकोलदा इंगना चिगना पोथाबा ओइहनबिरसनु हाइना अवाबा फोंगदोपगा लोइनना मखोगी फोटोदा हैका लेकत तमदुना इकाई खुमदब उठके थौरम अदुदा अपुनबा नुपी खुनाई लमजिंग मैरा लुपकी इम्फाल ईस्ट की प्रेसिडेंट इमा असेम इबेतोम्बी लेमना Nongpok sayang apunba luki president Ananda Laishram Yaripok apunba Maira Paibi luki secretary Matau Leibi Maibam Laimana Youth Club Yaripok ki president P Araba Maitei Amade Bamol Leka Youth Club ki president Mutum Jiten Maitei na chingmana wangang duna Arambai Tengol na Imaleba ki tamak lauri ba thawdang kayabu singthaki ngasi chahi ahom bapung faraba kuki narco terrorist na chathari ba thawong sing asida India amasung Manipur lengak na paikhali ba thabak thawong sing asida pendaba amasung chathari ba lana sita amade tungi firep ki tamak naha singna lawgadaba thawdang singi matangda wafam kaya phongtoknaki Arambai Tengol Unit 2 Yairipo ki commander na 3rd May 2023 mangum khali ngasisu numittu gi thawdok sing ningsing lubada chamamnari fam naibana fam callingai angambana ngamba saringai khuraki ina lai saringai naron da changlakpa mitop sing thawdok adu thokhan ki bane ngasisu matam leiri mikap thoklasi aikoi 3rd May 2026 na lakpa asida imalai pa ki tamakta thawaina pontha pikraba athoba athobi singi mafamda haikat laikat tamduna makoi gi laman singlasi achetpa firep leplasi haiki Wangu gi apunba club taruk amadi ima Maira Paibi Bisnupur district Arambai Tengol Wangu unit 61 na punna senduna ahumlak suba ningsing kumon Megi tang ahum yelhomi ningsingi mikap thokpa numit ki thoram kumbi esi gi manung chenba Wangu ahalup chuthek lekai community hall da su pangthokre thoram dugi mapung oiba thoram ama oina haukiba English ni kunhumdagi megi tang ahumdagi haukiba kanglup ki irang aduna maram oiraga Wangu dagi yauna tongan ba Manipur gi loising loya kaya dagi leikidraba athoba mapari mamom loisingi thawa yaudra photo da haikaleka tamba amadi makogi thawaina mapugi leikolda ingna chikna leirunaba thongniba gi thauram mapung oiba saktam oiki haika leka tamba aduda Wangu gi akoibada leiriba Maira Paibi sing leikidraba imung manugi miyoi singsu laktuna haika leka tamki Thaubal amasung Kakching district apunba lob tagdal nasu megi tang ahum ningsing numit ngase athoba athobi singi mafamda haika lekat tamduna khongjom kheba chingda pangthokre leikidraba athoba athobi kayagi imung manung Kakching amade Thaubal district ki miyoi kaya amade CSO kayagi mihut sing sarugya ki ba thoram adu thang tana athoba singi mafamda salute piduna hogdoki amade miyamna haika lekat tamduna ikai khumna bagaloinana awaba phongdoki thokle birang asigi matangda wangangloi kayana tongan ba wafam kaya su phongdoki tagdalgi chairman Y Bhaigachandrana hingminasi aikoi pullasi aikoi haiba pandam asida tagdalna thabak tawri nakpak taraba iramdam asibu kangani haiba wakhalona mang thaduna thawaina pontha fawba piba ngamkraba aikoi gi athoba athobi singbu awangba thakta ikai khumna jaduna tagdalna ngasi gi thormasi pangthokpani haike ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯠꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯊꯧꯕ ꯑꯊꯧꯕꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯏꯃꯥ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯄ ꯄꯣꯛꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯗꯃꯛ ꯄꯤꯔꯥꯡ ꯁꯤꯟꯊꯔꯒꯅꯨ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯁꯤꯟꯊꯒꯅꯤ ꯄꯤꯔꯥꯡ
मखोई दी अकोई दम कट खरबनी मखोई की पिरांग अदो लथोपियो अकोई दम ता अकोई लेनी हन खंदियो अदुई थोंना अदो इमा इवेन टिम्बी पा कुमंग थमोदु सिंदियो Aikoi amato oina lepminaduna apunbagi kholau amadi apunbagi saktam utuna makeup mirau khol misi mina makata na thoktana ba lepminarasi amadi arambai tengoloi singna matam chupada imaleba ki tamag lepkani haina arambai tengol unit 21 gi commander dabi yelamna haikre wafamasi hokiba english ni kun humdagi megi tang ahumdagi koki narco terrorist singna manipur thugaina bo honarakpada leikidraba thauba thaubi sing amadi iraipak ifurup ki damag thawaina pontha pikraba arambai tengol gi athauba singi mafamda haika lekat tambagi thoramda haikibani AT unit 21 sinduna Bisupur district ki kainok thongkhong community hall da thoram atuda AT unit 21 koliba mafam kaya dagi lakpa miyamna sarugya kibaga loinana dabi yelamna makhatana makeup mirau kholna hokiba chahi ahum asidagi ngasi fawba kangleipak manipur asi nongma kangdana nile yelhau furup aikoi khudimak amato oina lepminaduna iramdam amadi aikoi gi furup kanminaba matam oire arambai tengoloi singna matam chupada khunai asigi amadi iramdam kangleipak ki mak siba ki dana hona khigani haina makata ki ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯔꯤꯆꯥ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯀꯣꯛ ꯃꯤꯔꯥꯎꯈꯣꯜ ꯑꯁꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯥꯡꯈꯤꯗꯒꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯤꯡꯖꯦꯜ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯃꯤꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯊꯣꯛꯇꯅꯕꯒꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯤꯡꯖꯦꯜ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯀꯞ ꯊꯣꯛꯃꯤꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯔꯩꯕꯥꯛꯁꯤ ꯀꯟꯕꯤꯟꯅꯁꯤ Iraipa ki damak kuki narco terrorist singa mayok nabda leikidraba athauba athaubi singi mafamda haika leikat tambagi thoram ama samurau awang lekai community hall da arambai tengol unit 27 amade sayol squad team samurau anina unit asina konba mafam singda leiba maira paibi amade club singa khussam naraga pangthokre thoram da tongan tongan ma mafam da gilak pa miye kana leikidraba athauba athaubi singi mafamda minute ama to minute leptuna awapa fungdok baga loinana haika leikat su tamke arambai tengol gi unit 27 की कमांडर हुइड्रोम रसन कुमारना हाउकीबा कुमजा इंग्लिश नि कुनहुमदगी मेगी तांग अहुमदगी हौरखिबा लान असिना मरम ओइरगा ngasi fawba chahi ahum mapung faraglaba matam asi fawba waroishin amata purakpa ngamdri ngasi me ahumna lakpada iroinana Maitai aikoi amato oina punsinduna Manipur da khundariba furup khudimak amato oina lepminaduna Manipur gi apunba saktambu ngakminaduna nungsi chanana hingminasi haiki अखोई मैतै से पुंजन दबा यादे हाबदो अदुगी वाखलोन से लैरिबा लेबांग मयाम पुंबगी वाखलोन द चेनमिनसी अदुगा अखोई से अपुन मणिपुर की सक्तम म सागदब होनब कांदा एनी कम्युनिटी लैरिबा पुरो मयाम पुंजन लकांदा मणिपुर की सक्तम से कायबे यारोय अखोई इमाम तगी मचानी पुन हिंगमिनसे हाबसे सिगी वाफम सिमतंग आई मयाम द थमजगे Youths of Lamding Thobal District na susinduna Kanglup ki irang haukiba laibak thiraba numit megi tang ahumbo maitai mikap thopa numit haina Lamding Multi-Purpose Community Hall Lamding da thoram pangthokre thoram atuda Lamding laikai manga da leibiriba club organization ahallaman maira paibi imaibel amade mahiroi kayana sarugyaduna iramdam kannaba honabada thawaina pontha pikraba Lamding Laishram mamang laikai digi athoba Taurangbam Rishi Kumar amade More Ward number 7 Turel Wang madagi Kidraba athoba chirom icha maitai yauna atai athoba athobi sing pumbage photo da haika lekat tamduna ikai khumda botki laikidraba athoba athobi kaya gi imung manungi miye kaya amade arambai tengol unit 3 ki miye kaya su serukya gi pathoram aduda khangabok kendra gi MLA Okram Surja Kumarna chahi ahum fajir klaba Kanglup ki irang ase India government na loshin bige khalabade irai laina loshin biba yaba irang ni covid ki chaithing fangluraba matung Kanglup ki irang amuk lakba sida iramdam asi irecha pumba wabana kham thengle aikoi gi tungi mirol ama pungwang mangadore Manipur ase India ki saruk ama natrabara India government na Manipur gi damak akhanaba parliament session ama phambiduna thoglebe irang asi athoba matamda loshinanaba thorang paikhat piyo haike Central government na bu laiba Manipur government siga pullaga masi solution ama thuna tawbe hairagati yamna laina tawbu yai asina covid matam dagi hawraga irang siga tawraga bank dagi loan lawba mayam imaibel nom gi chara talaga chari mayam chhatra mayam singsi sahi ani ahum lari phajana tamaktaba haibsi chhatra mayam singsida akoi Manipur gi generation ama si manga mayam da su appeal tawjari government da su appeal tawjari masi gi solution ama yamna thuna poraknaba honabiu honadragadi Manipur gi future karai da laira kadar bino chhatra sing gi future imaibel mayam sing gi future maru oina relief camp de laiba imung manong mayam sing gi future se chikanna ba thu na hona biu
Kumja English ni kun humdogi megi tang ahumda koki militant singna landara khiba numit ngasi chahi ahum mapung farak paga loinana leikidraba athoba singi mafamda man lik Manipur nasu leishu katuna athoba singi mafamda ikai kumna ba utkre loba sigi president soyam chawbagi yumda pangtokpa ningsing thauram aduda man lik Manipur gi president soyam chawbana thauram mapu oiki soyam chawbana ngasi me ahum asi Manipur gi puwari da kawba yararoidaba amadi mipum khudima ki thamoida yektuna leiragadaba numit asina lakpada man lik Manipurna leikidraba singi mafamda leimana amata oirasu katuna ningsingba amadi ikai khumnaba utpani asigumba thokdogasi matungda amuk hana thoktanaba maitei singna ninghanaba leitana thengnakigani makhata na miyamna changchilakpa thabak thauram singda man lik nasu mapung fana saugatkani haiki Arambai Tengol Unit 13 na Kongpal Khetri Lekai Iran Fam Thongkhong Nedo Community Hall da leikidraba athoba singi mafamda haikat leikat tamduna me ahumgi ningsing thoram pangthokre leikidraba singi mafamda minute ani tumina leptuna awaba phongtoki Singjamai Police Station gi manung chanba malom awang lekai gi crematorium mayada bom amang asi numit yung bapung taranithoi taramdai da pokhai kre hairi thawdok asida asokapan yaukite hairi Paugi marak thana tembe break amata longminase Matamgi nungsit nungsa amadi ainga sana maram moiraga lok tungba amadi khubana singba tatana thohalli pumna maksibu khudak ta phanba ngamlaba Capidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnaw mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon cup syrup thakpiu Capidon cup syrup Dada Nibe makigano azabthamo Sige yung se, next time tina check-in na laksilaga thamkhrabani ne. Dadarang se, juhar habaga amta kidrabo. Asum na, mayam na machalibog ngapshan lugum. Masige yung masilug, asoyangan kokadabatagi, next time tina ngapseli. Next time tina juhar habaga ngaptok na nabasimani. Zarman technology siya naman na, concrete katok na tinago matamda, kapamil ang magpihena hingaladali. Next TMT, strength is in the way. Honglagli ba punsigi lambi sida, aray ba tsaba yaba makhay sasinari. Adone hidak langthak kayama sadaba yarakte sasilliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra liver nabu soklaba chaning thakningba phawdaba puk nungaitaba khong hamba nungairaktaba amadi kuchu kumen senghallakti khuding maksibu ngakthok ke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule Break imatung taram nokcheri pau makhatana pizare Manipuri Sahitya Parishad Thobal Masa Wangjingi English ni kuntaruk amadi kun mapan fawbagi nauna thawpuna ba khalaba Executive Committee thomi sing wasak lawbaga loinana leibaki thawai katkraba athawba singda saithaba saireng saidinabagi thoram ama ngasi Wangjingda leiba Khorirol sanglenda pangthokre ngasi ge wasak lawbagi thoram aduda Election Committee ki Returning Officer Tongbram Babulal amasung Assistant RO Saikom Chawbana Mifam Mapu Singh oiduna pangthoki ngasi Executive Committee members sing oina thawpuna ba wasak lawkraba sing adudi President ta Wangjingdagi Dr. Yumna Mahendra Kumar Vice President ta Sapamdagi Thokchom Promila Devi Hairoktagi Ningthauzam Anjit Pathok Mangangna Secretary Wangjingdagi Soibam Uttam Kumar Maitai amasung Wangbaldagi Abuzam Nongpok Ningthau Maitaina Joint Secretary sing oina aduga makhatana Wangjingdagi Haikam Chawba Devina Treasurer oina wasak lawki ngasigi thawram adugi manungchena haukiba English ni kunhumdagi megi tang ahumdagi hauna chatharakliba Furup anigi irang asida leibaki damak thawai katkraba maitai athoba thobi singi mafamda haikat leikat tamduna makogi mafamda ikai kumna basu utki saireng saidinaba atuta punna aiba aibi kunhumdoiromna masa masana izaba saireng sing panaki Handak the fall out Hokiba MPSC exam da Kunmapan Super Rank da Mai Pagla Kraba Kumbi Assembly Constituency ki Wangu Ahalup Awang Lekai digi Yumnam Abungcha Mangang Amadi Jahi Sigi Oina Council of Higher Secondary Education Manipur Kosim Naloba Class 12 ki exam da Science Stream da Tarataruk Suba Position Tarakrabi Kumbi SC Wangu Ahalup Chithek Lekai digi Sanasam Monalisa Anibo Wangu Ahalup Development Committee Wadana Taram Opigi Thoramama Wangu Ahalup Awang Samusang Litan Makong Community Hall da Pangtokre Thauram aduda Kumbi SC MLA
MLA S Premchandra Wangu Gram Panchayat amadi Wangu Terakong Gram Panchayat ki Administrative Committee ki Chairman Singh Amom Kesorjit Potsangbam Baleshwar Upapradhan Sanasam Manishana Lamdam adugi masak nairaba Oja Singh Ward Member Singh Kayana Serugya ke Tauramduda Yumnam Abungcha Mangang amadi Sanasam Monalisa da Pukning Thogatuna MLA ki Maiketi ki Sel Yauna Achamba Kudol Pituna Pukning Thogat ke Tauram aduga mari lenana Chief Guest Oikiba MLA Premchandrana ngasi Kendra asidagi masak naiba mahirut kaya ama thoklakba asina ngasidi lamdam asida ahongba kharadi purakba ngamlagani ngasi makoina fangba ngamliba asi makoigi hotna jaman adunani makhata ba thabak thauram kaya dasu kana hotnaduna mai pakpa hen oiduna lamdam asi masak thokpa chawkhatba iramdama oina ba hotnabada aikoi puna saruk yaminasi haiki Hore bisa sing amadi inaw sing tongan bisan sing poiba imana sing poiba amadi akoi isa sing tu makoi matau tamalaga kari mathabang matau tumbi assembly conference ni na hayar gadi Manipur da mitat oi be abisi bukal kum matam da koi aman amu sagan raga koi hona minasi goina na he na mapun phana makoi torkal matam karum sida ai isa no pi medina no pagi makoi tangai phadam mapam singa ai lei Yumnam Abungcha Mangangna Hauragliba Mahiroi Singna Siguba competitive exam kaya ama try tongning ba leiba sing yaurabasu angama mateng pangjage amadi miyamna pibiriba thazaba ikai khumnaba si manghanjaroi sothara lamdam asi hena masak takpa ngamba pinabiba oirishinu haiki Hawal leiba angang sing chatra sing ade chumbal line taning ba leiba sing de pudi internet ta youtube ta loina phange adubu akoi gi madanda su dum phange adusu Masada ki khonging bado ko adu ki kunota ko thang ta bado aina mai pai hai ki dina ta ai ki so experience ra gana mata ore to aditang leja de na ta share to ke phone ta wagera de personal lapira ka adum ta na se ai ki khang ba share to ke aina khang ba make adum me anda kalana dum dai to ke ko tulak mai pa mina se hona bale ko se Manipuri Literary and Cultural Forum Tripura na sinduna Chahi Chamaga Kunsuba Padma Shri Kabi Asangba Minaketan gi Mapo Kumon Thauram ngarang Megi Tang Ani Nalgoria Forum gi Sangaida Haikat Laikat Tamduna Pangthokre Thauram adu Forum gi Senior Member Laipubam Ranjan Sarmana Thauram Mapu Oiraga Manipuri Sahitya Parisad Tripura gi President L Birmangal na Chief Guest oike Sahitya Academy Manipuri Language ki Advisory Committee Member Khoisnam Birolana Warol PK aduga Kabi Asangba Minaketan gi Punsi amasung Thaudang gi maramda Sahitya Parisad ki Executive Member Sija Molinana paper pathoke Thauram aduda Forum gi Secretary Khoisnam Mangal amasung Maru Pauche gi Editor RK Tarunjisu Wanganki Kabibu Saithara aduna L Mina L Pratima Sharma KH Kanika KH Birolana Sairing pathoke Mamang thagi tang tara taruk amadi tara taret ki ahingda maina tumna chakraba Lakshmi Furniture House Sawombung Gate Imphal East Leba Ningombam Lakshmi ki yumda Manipur Relief Association ki President Thokchom Surchandra amade Executive Members singna makoi ki awabada mateng oina sel gi tengbang pikre Loishilakpada maroiba paw mukana pizare Komja English ngani kun humdagi me ahumdagi haurakiba kangluk ki irang ningsingduna thauram kaya paksana pangthoknari BJP lainga kasina Manipur da politically segainare bureaucrat kangkong chahalle haina MP Bimol akoizamna haikre Ayambana private school na hena lumna launarabasu mafam kharadadi government school singda hena thazaba thamnarakle Amadi World Press Freedom Day Thauram Pangthokre lengang na thoklagliba press media ki advisory asiki matangda kopna khanabagi tangai fadabalakli haina EZM na hairi Hauzik fabugan asibina sandokchaba Manipuri paw matang selojare mireng tabiri bupum namakpu amukana karumjare